السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. الحمد لله الذي جعلنا خير أمة أخرجت للناس وهدانا للحق طريق أهل السنة والجماعة، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيا أيها المسلمون، اتقوا الله سبحانه وتعالى، وقد قال سبحانه: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. حمدهري عالم تغوري الله سبحانه وتعالى එකලාගේ අලමෙන්නම් හිදායත් දෙවා හග්ගු තෙදු මගු දක්වා තෙදු මගු ලිබිගෙන්වා මීහුන්නායක අලමෙන් ලෙවිරස් කලාගේ මෑන් අල්ලාහු මෙන්වි හග්වෙගෙන් අලුකම් වෙවේ හෙන් ඉලාහකු නුවාකමන් අලු හෙකිවන් අදි මුහම්මද් ගෙෆානි මෑන් අල්ලාහුගේ නබියා කමෂා රසූලා කමන් අලු හෙකිවන් ඒ ෆහුදනේ මෑන් අල්ලාහු ගල්තකුන්නේ තිබෑ මිහුම් මෑන් අල්ලාහ තක්වා වෙරවේ අදි සාෆු සීදා සහ අකීදාගේ මතීගා සාබිත් වෙතිබි තෙදුවේරි මුස්ලිමුන් කවුම් ගාවුමන් මසක්කෙ කුරේ මෑන් අල්ලාහු වහී කුරවාෆාවා බස්ෆුලගේ මානාගාවේ ඒ ඊමාම ජමීස්තකුන්නේ එකලාගේ තක්වා වෙරුන් හගුවෙගෙන් වා ගොතගා තියබෑ මිහුම් අල්ලාහ තක්වා වෙරවාෂේ අදි මුස්ලිමුන් කමුගා වා හාලුගා මෙනුවි තියබෑ මිහුම් මරුණුවා හොෂිකමේ ලොබේති මුස්ලිම khunne මෑන් බෆෑන් අබදුස් එබෑ මිහුන්ගේ දරින්නාමෙදු ෆොනි උම්මීදු තකුරේ එදරින් දීනී කන්තත්තකන් හුර්මත්තෙරකොන් හිතා කියවුම්ගා මොළු
adi qawma mujtama faada koddena kudinnavumge fon ummidu kure mamba fang e ummidu tan hasil kurmattaka bura masaketta veskure bodeti kharata veskure migota kura kharata ki hisabu ko balhatta takeccha nuative ekam kharad kure fawani kiha fasa ekam mamba fanan bunam ves datiwana kudinge nuhan lafatuga ekudinna kiyawadinuma mamba fang hivvara ek masake fasha kiyuma beenumwa emmeha taketi hodade gadin ekudin school of fonuma Quran class taka gendiyumge zimma furihemen ada kure adi bay faharu tuition dinuma bodeti ujura digen mudarrisunge gene nuata tuition class takan ekudin fonwa namaves miharakan as mi bura masakata bodeti kharata kura mamba fange terein gina bayge foni ummidutan emme edeve gotega hasil wamun nudakam faha kureve lobeti muslima khunne mifaha kuri bura masake kamiyabu masakata kan nuati ekama medu fikurukon ekaman halla libeto masake kurani kita mamba fanto duniyavi gotum beenumwa gina maaddata darina kiyawadiru mattaka ekama qabil befunu school taka genevifave aharminge daringe sikunitan hulwadiru mattaka tafataki harakata schoolum beeruga beve mi emmeha kantatahuge tereng aharmenna nukureve ekkamen ebay ei ekudinnan islami aqidaya gule ma'lumatu furihame for koddino ehni aqidaya ki iman kamge asas e asas ge macca darin tarbiyatuwege menuwi rangalu jile bine nukurevena lobeti muslima khunne insanunge aqida rangalukon Allahu nun ehem faratakan alukan nukuruma mistakunnan engewmattaka man Allahu wani rasul bekalun fonuwa e bekalunna fotta bawa lawafa man Allahu wahi kurwafa be wama arsalna min qablika min rasulin illa nuhi ilayhi annahu la ilaha illa ana fa'budun manai hama kashawarun timmaras kalange menuwi hagwegen alukam wewe hen ilah nuwakam ebe kalaka wahinu kurawwa evves rasulaku kalege faanuge kurimmes timmaras kalange nufanuwame fahitiba mehun hamai kani timmaras kalange alukan kuraja lobeti muslima khunne islami sahha aqida denegatmaki komme muslimege macha lazim kame islam din bina wegen wani aqida ya amaluge macha aqida sahha nuwe evves amale sahha nuwane hamai fadan sahha aqida ya ka nula kura evves amalakun manfa evves nukurane mihen kamun dariwarunna sahha aqida ge malumat unganna dinuman khas samal kame denjehe lobeti muslima khunne dina gowalawum man Allah rasul nabi Muaz bin Jabal yaman kare fonuwamun ekalege fana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hadis kurevi e Muaz kalege fan tiya wada gannawani ahlu kitaben dirule qaumakashe Allahu menui hagwegen alukame veve hen ilahaku nuwakamasha timan kalege fani Allahu ge rasula kaman euren hekewuma kalege fan euren gowala washe fahe ekamuga euren kiyaman gane finama hama kashawarun reka duwalu fas namad kurun eurenge maccam man Allahu farlu kurwa fawa kan kalege faano euren nan angawade bashe lobeti muslima khunne mi hadis fulun almen nan aqida ge muhimmukan warar rangalan hamave Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mi hadis fulga amr kurwa faawani farlu fas namada ehenihin alukantan ada kurumge kurin aqida rangal kurma Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ge hadis ful takunna ekalege faanu ge siratun aharmennan enge gotuga ekalege faanu rasul kamagen fonuvun fahun mushrikun ge batil aqida ge fasidu kam mistakunna bayan koddevuma man Allah ge ekkawantakama hekiwuma gowalevumga tera aharu makka ga heda kurevi ekalege faanu ge ummata kantata fardu kurevi gen diyei madinan hijra wadagatuma fahu nubuwwatu ge fahu diha aharu ge terega lobeti muslima khunne ghairu muslimaku kitam megina heyo kantattake kurikam gavias enage heyo amal takun qiyamet duhun enayan qur'ane ebbis manfaenne adi muslimege gotuga hure gini heyo amal take kurma fahu man Allah shariku kofinama emi hegge heyo amal tavves batil wegen dane man Allah wani ekalange nabiyum ves ekalange shariku kurawwa finama ebe kalunge amal fultavves batil kurvene kan angawafa man Allah wahi kurawwa fave
ವಲೌ ಅಶ್ರಕು ಲಹಬಿತ ಅನ್ಹುಂ ಮಾ ಕಾನು ಯಅಮಲೂನ್. ಮಾನೈ ಎಬೇ ಕಲುಂ ವೆಸ್ ಅಲ್ಲಾಹ ಶರೀಕು ಕುರೆವಿನಮ ಎಬೇ ಕಲುಂ ಕೊಂ ಉಳುವಿ ಅಮಲ್ತ ಬಾತಿಲ್ ವೀಹೆ. ಲೊಬೆತಿ ಮುಸ್ಲಿಮ ಹುಣ್ಣೆ ಇನ್ಸಾನಾಯ ಮೆದುರಿವಾ ಕಂಬಡುವುನ್ ತಕ ನುತನವಸ್ಕಮ ಮಾಯುಸುಂ ಫದ ಕಂತತಕುಂ ಏನಾ ಸಲಾಮೆ ಕೊದ್ದೆನಿ ಇಸ್ಲಾಮಿ ರಂಗಳು ಅಕೀದಾ. ಎಯಿ ಏನಾ ಅಲ್ಲಾಹು ಸುಬ್ಹಾನಹು ವ ತಆಲಾ ಕೆ ಕದಾ ಕದರಂ ಈಮಾನ್ ವಾತಿ එකලාಂගේ තෞබාවා මීහුන්ගේ තෞබා කබූල් කුරවා ෆාෆ ෆුස්සවා රස්කලාಂಗೆ ಕ ಫುರಿಹಮಯ ಕಬೂಲ್ ಕುರಾತಿ ಅದಿ ಅಳ್ತಕುಂ ಕುರಾ ದುಆ ಇಜಾಬ ಕುರವಾ ಫರಾತಕಿ ಮ್ಯಾಂ ಅಲ್ಲಾಹು ಕಂ ಹಿತುಗೆ ಅಡಿನ್ ಕಬೂಲ್ ಕುರಾತಿ. ಲೊಬೇತಿ ಮುಸ್ಲಿಂ ಅಖುನ್ನೆ ಹೇವ್ ಮಿಂಬರ ನುಬಾ ಮಿಂಬರ ಫುರಿಹಮಯಂ ಈಮಾನ್ ನುವಾ ಮೀಹುಂ ಅಬದ್ವೆಸ್ ಬಲಾನಿ ಎಮೀಹುಂಗೆ ಅಮಿಲ್ನ ಮಸ್ಲಹತ ಎಗೊತಂ ಅಮಲ್ ಕುರುಮಕಿ ಎಹೆಂ ಮೀಹುನ್ನ ಗೆಲ್ಲುನ್ ಲಿಬೇ ಕಮೆ ಕಮ್ಗಾವಿ ನಮವೆಸ್ ಎವ್ವೆಸ್ ಫರ್ವಾಲೆ ನುಬಹಟ್ಟಾಣ. ಅದಿ ಬಯಂ ಮೀಹುಂ ಎಮೀಹುಂಗೆ ಅಮಿಲ ನಫ್ಸ ಗೆಲ್ಲುಂದಿ ನುರಕ್ಕಲುಗೆ ತೆರೆಯ ಫುರಾಣ ಹುಶೇಳೆ ಕಂಕಮಂ ಅರಾಗಣ್ಣ ಮುಂದನೀವೆಸ್ ಮಿಂವರಂ ಈಮಾನ್ ನುವೆವೇತಿ. ಎಹೆಂಕಮುಂ ಅಹರ್ಮಿಂಗೆ ದರೀನ್ನಂ ಇಸ್ಲಾಮಿಯ ಅಕೀದಾ ಕಿಯವಾದಿನುಮಕಿ ಅಹರ್ಮಿಂಗೆ ಕೊಂಡುಗಾ ಅಲ್ಫಾವಾ ಎಮ್ಮೆ ಮುಹಿಮ್ಮು ಮಸ್ಊಲಿಯತ್. ಮಿ ಮಸ್ಊಲಿಯತ್ ಅದಾ ಕುರುಮ್ಗಾ ಬೆಲೆನ್ವೆರಿನ್ನ ತಾಲೀಮಿ ಮುಅಸ್ಸಸಾತಕುಂ ಫರ್ವಾ ಕುಡಕೊಗ್ಗೆನ್ನುವಾಣೆ. ಮುಜ್ತಮಾಶಾ ಕೌಮ ಫಾದಾ ಕುರನಿವಿ ಅದಿ ದೆದುನಿಯೇಗೆ ಬಾಜವರಿನ್ ಕಮ್ಗ ಅಹರ್ಮಿಂಗೆ ದರಿನ್ ವಾಣಿ ಏರುಂ ಅದಿ ದರಿಂಗೆ ಫುಶುಂ ಮ್ಯಾಂಬ ಫ್ಯಾಂಗೆ ಹಿತ್ತಕ ಫಿನಿಕನ್ ಲಿಬೇಣಿ ವೆಸ್ ಏರುಂ. ಅಹರ್ಮಿಂಗೆ ದರಿನ್ ಹೇಗೊತುಗಾ ತರ್ಬಿಯತ್ ಕುರುಮುಗೆ ತೌಫೀಕ್ ಅಳಮೆನ್ನ ದೆವ್ವಾಶ್. ಅದಿ ಹರ್ದನ ಅಕೀದಾಗೆ ಮತೀಗ ಸಾಬಿತ್ ವೆತಿಬುಮ್ಗೆ ತೌಫೀಕ್ ಅಳಮಿಂಗೆ ದರಿನಶಾ ಅಳಮೆನ್ನ ಮಿಂವರ್ ಕುರವಾಶ್. ನಸಲುಲ್ಲಾಹಲ್ ಅಲಿಯಲ್ ಖದೀರ್ ಅನ್ ಯುಸಬ್ಬಿತನಾ ಅಲಲ್ ಈಮಾನ್ وأن يكرمنا بالوفاة على الإيمان ويجعلنا ممن يدخل الجنة بغير حساب إنه كريم جواد. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم لك الحمد على نعمة الإسلام والإيمان ولك الحمد أن جعلتنا من أمة محمد عليه الصلاة والسلام وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فيا أيها المسلمون اتقوا الله رب العالمين. وقد قال الله تعالى في محكم تنزيله واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. إمها حمد تعريفا سنا حقوق مني ಅಳಮೆನ್ನಂ ಇಸ್ಲಾಂ ದೀನುಗೆ ಹಿದಾಯತು ದೆವ್ವ ಅಳಮೆನ್ನಿ ಮ್ಯಾನ್ ನಬಿಯ ಮುಹಮ್ಮದುನ್ ಸಲ್ಲಲ್ಲಾಹು ಅಲೈಹಿ ವಸಲ್ಲಂಗೆ ಉಮ್ಮತುಗೆ ಮೀಹುಂಗೆ ತೆರೆಯಿನ್ ಲೆವ್ವಿ ಅಲ್ಲಾಹು ಸುಬ್ಹಾನಹು ವ ತಆಲಾಯ ಸಲವಾತ ಸಲಾಂ ಲೆವ್ವುಂ ಎದಿ ದುಆ ಕುರನಿ ತೆದುಮಗ ಹಗ್ಗು ದೀನಾಗೆನ್ ಮ್ಯಾನ್ ಅಲ್ಲಾಹುಗೆ ಹದ್ರತುಂ ವಡಾಗೆನ್ನ ಮಿ ಮ್ಯಾನ್ ನಬಿಯ ಮುಹಮ್ಮದುನ್ ಸಲ್ಲಲ್ಲಾಹು ಅಲೈಹಿ ವಸಲ್ಲಮಯ ಮಿ ಸಲವಾತ ಸಲಾಂಗ ಎಕಲೇಗೆ ಫಾನುಗೆ ಆಲುನ್ನ ಅಸ್ಹಾಬುಂ ಶಾಮಿಲ್ ಕುರವಾನ್ ದೇವ್ ಆಮೀನ್. ಎ ಫೌದನೆ ಲೋಬೆತಿ ಮುಸ್ಲಿಮ್ ಅಖುನ್ನೆ ಮ್ಯಾಂ ಅಲ್ಲಾಹ ಬಿರುವೆತಿವೆ ತಕ್ವಾವೆರ್ವೆ ಮ್ಯಾಂ ಅಲ್ಲಾಹು ವಹೀ ಕುರವಾಫಾವ ಬಸ್ಫುಳಿಗೆ ಮಾಣಾಗಾವೆ ಎದುವ ಹಿಗ್ಗ ಅಲ್ಲಾಹುಗೆ ಹದ್ರತ ತಿಯಬಾಮಿ ಹುನ್ ರುಜುಆ ಕುರವಾಣೆ ದುವಹಕ ತಿಯಬಾಮಿ ಹುನ್ ರಕ್ಕಾ ತೆರಿವೆ ಬಿರುವೆತಿ ವಾಶೆ ದೆನ್ ಕೊಮ್ಮೆ ನಫ್ಸಕಮ್ಮೆ ಎ ನಫ್ಸೆನ್ ಹೋದಿ ಕಮ್ಮೆಗೆ ಜಜಾ ಎದುವ ಹುನ್ ಲಿಬೇಣತೆ ಅದಿ ಎವರೆನ್ನ ಬೇ ಇನ್ಸಾಫೆನ್ನು ಕುರವಾ ಹುಟ್ಟೆ. ಲೋಬೆತಿ ಮುಸ್ಲಿಮ್ ಅಖುನ್ನೆ ತೌಹೀದುಗೆ ತಿಂಬಾ ಕಮ್ಗಾವ ತೌಹೀದುಲ್ ಉಲೂಹಿಯ್ಯಾ ಅಶಾ ತೌಹೀದುರ್ ರುಬೂಬಿಯ್ಯಾ ಅಶಾ ತೌಹೀದುಲ್ ಅಸ್ಮಾಇ ವಸ್ಸಿಫಾತ್ ಯಂ ಇಮಾಮು ಮಕಿ ಕೊಮ್ಮೆ ಮುಸ್ಲಿಮಿಗೆ ಮಚ್ಚ ಲಾಜಿಮ್ ಕಮೆ. ತೌಹೀದುಲ್ ಉಲೂಹಿಯ್ಯತುಗೆ ಮಾಣೇಕಿ ಹುರಿಹಾ ಅಳು ಕಮೆಗ್ಗ ಅಲ್ಲಾಹಂ ಎಕ್ಕವಂತ ಕುರುಂ ನಮಾದ್ ಕುರುಮಾ ರೋದ ಹಿಫುಮಾ
hajjuvuma zabaha kurma nadur buduma adi enum ves huriha alukamega Allah subhanahu wa ta'ala yan khassakon khalis kurun man Allah wahi kurwa fave وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة معنى أدي باطل مغون إكباوة تبه اللهن ألوكن خالص كرا حالو اللهن ألوكن كرمشا نماذ قائم كرمشا زكاة دينو من منوي يورنن أمر كروا فإنوته أدي سيدا وجنوا دينكي إيه إنسينا جنين هدّون مقصد بيان كروا الله سبحانه وتعالى وحي كروا فوا آية جمانة جاوي أدي تمن رسكلانجن ألوكن كرما منوي تمن رسكلانج جنين إنسين نهدّومه لوبتي مسلم خنّه توحيد الربوبية جمانة كي رب وانتكم جا الله سبحانه وتعالى إكو وانتكرون إمها مخلوق تن هدّوا بدكروا رزق دوا tadbir kurawwa marugannawa muli kainata etanuga waha takechen hingane gotuge furihama nizam ellevi farataki Allah Taala kama ehuriha takecha kame milku wedigen wani ekalange akkan furihama qabul kurun man Allah wahi kurawwa fave Allah khaliqu kulli shay wa huwa ala kulli shay'in wakil manai Allah huriha echen haddawaras kalange adi ekalange komme kamegge macha ballawa wodigenwa rakkater kurawwaras kalange lobeti muslima khunne tawhidul asma'i was sifat ge mane ki Allah subhanahu wa ta'ala ge riveti namful taka furihama sifaful tahuga ekalange ekkawanta kurun kit qur'ana rasulullah sallallahu alaihi wasallam ge sunnatun sabit wafawa Allah subhanahu wa ta'ala ge zatful nisbe kurawwa fawa ismu fultaka sifa fulta waridwe asfawa gota sabit kurun lobeti muslim akhunne aharmenge ladaringe hitahuga islami aqida waruga de bimwal negi fanuwanama edarin islam dina khilaf ekeki oy wartahuga jahi hagu magun ekibawe gen diumaki dadi gatu gawa kame ehenkamun islami aqida fund kolluma غير مسلم كدين الفدا شبهتك شكوتو شكارك اكودين ودان كمٹتك ekama medu samal wanjehene mis media ge ekeki wasilata beenun kurun aamu fawa mifad zamanega aharmenge darinnaki deenuge furihama maalumat libifawa adi sahha aqida ge matiga darin sahha aqida ge matiga wa darin kamga wanama ifada wasilatahuge zari'ain ekudinge sikunditaka kululumaki faseha kamakannuwane lobeti muslim akhunne aharmenna qiyamet duwahun kamiyaba falah libum binawegen wani aharmenge aqida sahawumge bacca rasulullah sallallahu alaihi wasallam hadith kurawwa fawe fa inna allaha qad harrama ala an-nar man qala la ilaha illa allah yabtaghi bidhalika wajha allah manai allah ge wajhu ful adagen la ilaha illa allah mi kalima ful kiyafe mi hadannashe hama kashwarun man Allah emihege maccan naraka haram kurawwafi lobeti muslim akhunne qiyamet dohu Allah subhanahu wa ta'ala ya baddalu man ede miha Allah shirku kurmen neti heyo amal kurum wajib wane man Allah wahi kurawwafawe faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan salihan wala yushrik bi'ibadati rabbih ahada manai fahe emihege veriras ya baddalu man ede miha dannashe fahe emiha salihu amal kura hushkame adi emiha ge veriras kalangen alukan kurumuga evves miha ku baverinu kura hushkame lobeti muslim akhunne man nabiyya muhammadun sallallahu alaihi wasallam yan salawata salam labben adi dua kuruman allah wani amur kurawwafa man allah wahi kurawwafa ve إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما معنى هم كشورون الله إكلانج ملائكة النبي يا مچ الصلاة لبته إمام جميست كنّه تبامي هو إكليج فانو مچ الصلاة لبون دعاء كراشه
ade ekalege faanugu macca salam levun edi tiyabami hun gina gina in dua kurashe. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين المهديين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن سائر الصحابة والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ألمن هدوا بودكور فيرسكلاكم ألمن فافة فسوا ألمن رحمة لبان ديب ألمن ترين فافة فورا ميهن فافة كاهورة ألمن مچ خوفا إن عذاب نفن وان ديب ألمن هتن إيمان كمج مچن إكوير كوربان ديب إسلام دينا دنيا ಗೆ ಕಂತಂ ಇಸ್ಲಾಹುಗೆ ಮಗು ಹಿಂಗೆ ಉಮಂ ಇಬರಸ್ಕಲಾಂಗೆ ಖಿಯಾರ್ ಕುರವಾ ಫಾವಾ ವೆರಿನ್ನಂ ಮಾಬೆಗೆಂವಾ ಇಸ್ಲಾಂ ದೀನುಗೆ ತರಹಾಗೆ ತೆರೆಗ ಕುರಿಯದ್ದಿಯುಮ್ಗೆ ಹಿದಾಯತ ನಸ್ರ ತೌಫೀಕ್ ದೆವ್ವಾನ್ ದೇವ್ ಅಳಮೆಗೆ ತೆರೆಂ ಬಲಿಮಿ ಹುನ್ನ ಫುರಿಹಮ ಸಿಹತ್ ದೆವ್ವಾನ್ ದೇವ್ ಹಲಾಲು ಗೊತುಗ ಹೋದ ರೋದಿಗ ಬರಕ ಲಬ್ಬ ಹಲಾಲು ತಕೆತಿ ಕ್ಯಾಬೆ ಉಳೆ ಬೈಕಂಗ ಅಳಮೆನ್ ಲಬ್ಬಾನ್ ದೇವ್ ದುನಿಯೆಗೆ ಕಂಕೊಳ್ತಹುಗ ಅಣಿಯಾಲಿಬೆ ಮುಂದ ಮುಸ್ಲಿಮುನ್ನ ನಸ್ರ ಕಾಮಿಯಾಬು ದೆವ್ವಾನ್ ದೇವ್ ಅಳಮೆಂಗೆ ತೆರೆ ಮರುವೆ ಗೊಸ್ಫಾವಾ ಮೀಹುನ್ನ ದಿರಿತಿಬೀಂಗೆ ಫಾಫ ಫುಸ್ಸವ ಇಬರಸ್ಕಲಾಂಗೆ ತನ್ನವಸ್ ರಹ್ಮತುಂ ರಹ್ಮೆಲ್ ಲವ್ವಾನ್ ದೇವ್ ದುನಿಯೆಗೆ ಅವಸ್ ಹೇವಕಂ ಅದಿ ಆಖಿರತುಗೆ ಅವಸ್ ಹೇವಕಂ ದೆವ್ವಾ ನರಕಾಗೆ ಅಜಾಬುಂ ಅಳಮೆ ಮುತ್ತಿ ಕುರವ್ವಾನ್ ದೇವ್. اللهم انصر الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين. اللهم انصر إخواننا المسلمين المستضعفين في غزة. اللهم انصر إخواننا المسلمين المستضعفين في غزة. اللهم انصر إخواننا المجاهدين في فلسطين وفي كل مكان. اللهم كن لهم عونا ونصيرا. اللهم وحد صفوفهم وسدد رميهم وانصرهم على عدوك وعدوهم. اللهم اجبر كسرهم واشف مرضاهم وتقبل شهداءهم. اللهم عليك باليهود الغاصبين. اللهم لا ترفع لهم راية ولا تحقق لهم غاية وانزل عليهم بأسك الذي لا يرد عن القوم المجرمين. اللهم منزل الكتاب ومجري السحاب وهازم الأحزاب اهزمهم وزلزلهم وانصر إخواننا عليهم. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. استووا واعتدلوا سووا صفوفكم على سنة رسول الله. استووا يرحمكم الله. جاء تجهوا داعن سفت سيدا كروا ترتيب كروا مسكتم بيرغ صفحة دوا بيفرم مسكتك صفتا كاغولي جندانه هنگ دي قبلة كرمت وانغو تصفحة دو مدنا ادي وكين خاصكو إماما يبر كوري نارانه هنگ صفحة دو مسامال كن دو مدنا. الله أكبر.
الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. قال هذا رحمة من ربي فإذا جاء وعد ربي جعله دكاء وكان وعد ربي حقا وتركنا بعضهم يومئذ يموج في بعض ونفخ في الصور فجمعناهم جمعا وعرضنا جهنم يومئذ للكافرين عرضا الذين كانت أعينهم في غطاء عن ذكري وكانوا لا يستطيعون سمعا. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم. الله أكبر. سمع الله لمن حمده.
الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.